wena ndakusigaza omutabani wenka ngene kitugambira omupangareji ebetwire omuchome na naganda makuru agunkwenda ngo yerebereho agando yehurire omumakuru agagutwaza kuboreka katugarebe. Mbozi ya Msoke Francis Xavier w'emyaka namukaaga nga alumiriza nnyina Noelina namugenyi w'emyaka 79 ku mulisa akakanjanga agamba nti amulemesezza buli mukazi gwa wasa nga yamutwalako n'ebintu bye omuli amakage apartments n'ettaka ery'enjawulo nga kino kyamuwaliriza ng'ali ne mukyala we Rose Nakato okwekubira enduulu ku Bukedde TV basobole okuyambibwa. Maama agamba muno wenna leka mukyala wange ono ngaluka akolaki ngaluka nziriza properties zange kabwentu mu corridor mama we yatandikira mlambo gwe malaya gwe ozokuba omwana wange yogenda yongani ekisinga okuneewuunyisa ankoze ebintu bino byonna ate naye nga ate alina omwana ogwo omu. Oluvannyuma lwa nnyina okulaba amawulire gano ku Bukedde TV agudde omusango ku mukamwana nga amuvunaana ogw'okumwononera erinnya ng'amuteeka mu mawulire nga Nakatebwa alambulula. Simanyi wanayonoonera linnya lennyazaala wange kuba nga najja mu mawulire ate sinze nzekka nze n'omwami wange ne kyamaani nga twekubira enduulu nga tusaba obuyambi ku bintu byonna maama byatuyisizaamu. Nakati agamba nti bali bagenze mu kooti era ku nsonga ze zimu omusirikale we yajjira n'amutegeeza nga bw'ali omukwate. Wakati mu maziga Nakati atubuulidde obulumi bw'ayiseemu mu kkomera ng'asabye nazaala we amubuulire kye yamusobya yeetonde. Maama Noela namugenye nakukola ki? Munyambe nyazaala wange amazeeko emirembe. Okusinziira ku Musoke nnyina yamutegeeza nti buli lwamugamba okugoba Nakati n'agaana ng'atunda ku ttaka lye essente ng'azikozesa okubatulugunya. Maama waŋŋamba nga tuli ku poliisi e Kajansi muno buli woŋŋamba okukola ekintu naddala okugoba omukyalo wange neŋŋaana ng'ogenda e Kalangala ng'otunda ku ttaka lyange lye nakugulako ng'otunda ku ttaka eryo ate ng'essente zivaamu mu ttaka eryo lye nakugulako ate lyokozesa n'ojja n'influensinga poliisi n'influensinga wanewa okunsibisa. Ono atuuse n'okwebuuza oba ddala ono ye nnyina amuzaala olw'embeera gy'abayisaamu kyokka n'amusaba waba anoonya waakusiba asibe ye okusinga okutulugunya mukazi we. Mu kifo ky'okusiba omwana w'abenda atalina musango siba nze kubanga ebizibu bino byonna omusiba bizibu byonna byayiseemu obikola lwakuba yakola ki yafumbirwa nze. Nimulyoka mugamba muno kubanga nze ebyapa byange nasalawo nenteekako mukyala wange genda mu bisazeemu nze abalinako omusaayi muntawanyiza amaka gange mwagatwala apartments zange mwazitwala property ne mutwala 30 acres zange nazo mwazitwala ne farm nayo ne mugitwala kakati ngandooza bw'anaava mu nsi omukyalo ono n'akola atya. Musoke yennyamidde olw'engeri mukazi we gye yakwatibwamu gy'agamba nti emenya amateeka nga n'omusango gwe bamuvunaana nti teguliyo kuba bo bajja mu mawulire okwekubira enduulu so si kuvumaganya nnyina. Kubanga buli muntu yenna asobeddwa ajja mu mawulire era naffe kye twakola kubanga tusobeddwa twagala obuyambi. Bano beegayiridde bekikwatako kubadduukirira basobole okufuna obwenkanya. Madam Fiona balungi ofisi yonjesiga buli omu yenna agyesiga bannange mutuyambe abantu bano mubayise baganya okujja. Akozesa poliisi okututulugunya. Wabula mu kuwayaamu n'ennyaabwe Noelina Namugenyi ku lukomo lw'essimu yennyamidde olwa mutabani we okumulumiriza nti yamubba ate nga naye akyogera lunye nti ye mwana yekka gw'alina. Omulenzi akirumiriza n'aga nti nze nnyina amuzaala temuzaala omu. Waliwo omuzadde omukazi biological mother ayinza okudda omwana we biological mother nga tolina n'omu kati mbidde mbiwaane. Akakasizza n'ekyokubagulako omusango ng'agamba nti ayagala bano bamulumirize ku bintu bye bagamba nti yabba. Era namuwaabidde ajja kwewozaako andagene bwe namubbako ebintu kati nga bwe namututte mu kkooti bajja kubijjayo byonna boogere byonna babba bonna bakola kiri. Sofia Nalukenge yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Nawe yaza mu kooti ngo nawe bije bamworeke ebintu ebiyibiri
hazana ikintangaza washanga ngo ubwo ni nyina w'umuntu ari n'umwana umwe ko kumusigazi yanakigamba kubyakufire bikono kubyakufire ona akabe nagiraho pate yashime kuba natunga korga hari nyina n'ubyakubatabuguze kumurugaho so hato ko yebuza kugira ngo umucara una tasi iwe tu wamusima iwe no yereka ngo nakanja kunaguzire nako noza kegaruza abo kugira ngo ukatunga umugisha niwe nanyohoreza sente bintu byanje ukabinkumira ukagira so after coming back nonyereka ngo no cooperation bamwe ningekizo ubuni cyecu noreba icyo kubanza tingumanya okumukazi ninga sho kumushija oba kwetise zara ninga nyina zara umuntu yakwangira umukazi wundijo mwako bamuswire icyo kambe nkireshe cya kabiri noreba abantu bakuzara umwana umwaba ino kwakuba umwana umwe na first born na last born hatine amagaraga ubwo bagataruwe na psychologically maybe aho jango umwana n'umusigazi shana kamureba mukiba I just want to imagine abokuba this is psychology washoma psychology ya Sigmund Freud ebinte muna bishobora bwinca abana babikintu bakunda bishe munonga at a certain age then abojo bakunda banyina munonga yes ni cinduka harimo variations at a certain age nabasa kuhinduka mukace konga at one point abokuba byakwa naenda nabirebero muri iwe umwojo yanakura kare natanga kuteka biki first one nari nyina na utindi kumanyoba akakire nyine yari kumuhereza ayeto mukishane cya kuyakoba ariyo mukazi wo kwa so ekiba kweta the first love incident cyo muntu ayine najinire nyina yego ba then binne bikurata na utindi kumanyogo mukazi psychology ka kubahine kitari clear explained kugira ngo ugwa kana mureba nkumushija owe uyasagaza haho aha cyakubashira icyo cyarte niba nkimanza ngo gumushija atasheme kushwera undijo mukazi Mayono uzansa psychology ezo kweta defense mechanism nakwatache ndishkumanyisa una uwenka nabaso butachimanya bwentari bya nabaza kwata kuchimana ukimanya abo ko feeling ya ine niye kumuretera yahendera ko it is very interesting kushango ino mwana omwe mwe nangwa nakanaje ndikaba ine no mbusho kakuzire binji bachi kaga kwa ino omwe abo kati omwe by the way natshobora jitwa barubaju ngogo umuntu ari complicated munonga kubo mwe bamutwariza katwareba matine kasinje yanchimanisa abo kwakuya kwa iningi kumujyango shano bona inabanda bakunda but I think it needs much deeper explanation kan hokorebekira ngo reja akajyango abantu bagwire nsazi basira mino bariyaho ninkempazi eshimaza arawasanke byino hati mutsazira ukaje ine kutushobera umuntu atugamba ni wokongera bo kuba hati no yebuza what goes wrong here abo kuba umukazi wo kubanza akamwanga yadiro ndijo nawe najangwa utashimiye kubaroho nawe amwanzire hatshabe niwe yatasya no kireba ngo kizubu changu the problem is bigger oba ainenke mano nzumaragira mushana ngo atagira ati kongano rengo koze ni mpango mwesha tiyora kumano bingano leta no binga shana mwe hati anyway bugumire sagazi yaburo hamizo konka kubirahike umumbuga y'amateka umumbuga z'amateka ntushabango umutema wakirekanye kahanga umunonga ni mukireba fit psychological nabo be employing naco bakirebe bashanga kiri then we get away forward still abo kuba kitari yeco musagazo guyabona abona amagaraje gona shananka hati twahirwa hatankanye na akafa ukufanekera jiro tanajango agenda afi but I'm like nka hati yahirwa nyina in such situations nabwo bakiteka teke hagwa niye kwa yeka nka solution indeed so they can think about it because ndiyo nyeto mbijerebye nindeba nka hati nyoku nakubandinye yijo nkakorachi ibyo mbyo kutandika kuteka banyina babantu netubendeza ukuteka jabana banyu mukakora umuhando gushoronjire mwaza kurugoma magaraga mutaka abasiga bajabirire nanye nisha bangwe cyo rahanga chimpe kundaze kufa kurgaha shanga banje nasiga nabatebekanisa dena hasigara mpomuro mu businje kitari yeco nibyanga uko urokumuro ko businje no kuborrayo Gideon senyo moti kumanya hora kasheshekera izoba tingu mo kubyemerire but for us we expect you twakubona tata tugendo misho turebe time tatisijira cyuma Morning Charles, morning Vincent Mujuruzi nkoko wagamba mazina nisenyo Mogirio na mrundogu ndiyo mukayawe nishema bujo twize ntureba abantu murembo rwambara twebuza bita abantu bashema bo bakikora bataka n'abakozi amrundogu
nuho twakera turi nkaye turi masheruka omuri shema ndakusibize ya murundogu nyina abakezi aberizo nebiro abana bishatu kwezi kwikumi nebiro mwaka 2025 tonja kureba ekiro cya Nohiri bitu babanyashema oyireho gukora bo baketegurire bata amurundogu nyine meminyeto nyine mabanta bakuziremu nyine ma abebembezi twaye kom line ya politics twinemo abarisa twaye kom byedinye ndatubakire bonje kutuganira amazina gabo ebintu bakora bitu bonkashema na mnongo mchweka cha masheruka akasheshaka embera iyo erieta nyenda twankina nogo musigazi ninde bajure Manchester United aje tuganire amazina gawe nokora muri mochi akasheshaka kakushanga nokora kikane cyo cya Christmas okitebekanisiza zote tukureba mu kamera amazina ganje ni Nsemere Steven kandi ndiyo mutuze omutawuneje yakanyeganyeje masheruka town council etawune bonire teine songa nutukora tune songa nyoni nsika chapati kandi ngisenyo necho kuba omuhereza omukanisa tinsika chapati zonka konka mukama tukorire birunjo mutawuno mutukora naho bwasesereje sha already chikomanda nyo nakisize nabantu batandikire kuri yaso abantu mwena humuri abo mutawuno mu masheruka mu district ya Shema Christmas tujetebekanisize kurungi ntumanya ngo aho tudagere kwikakiro cya 2025 amazargo ga Kristo buri kimwe cyona ntiza kuba kirungi kandi kiri ombuteka abantu mwena bakanyeganyeje buringo kausiye banywana banje basadri n'abaryo mutawuno bashivini n'abana bukora nabo mucyara Edison munywani wanje nyine kumukade wanje aho 5 abajuru wanje ni kwendeza ekiro kikuru cyonje umucyara wanje namusugo mukana teka cyane nawe ni mwendeza ekiro kikuru nasagana ni Nsemere Steven TV wose iyo kwa mtu aburijo gato akire umwebe mzindaje no amazina gawe okutwaza hamwe nk'icyanga kimirista ubwo no Kenya Asafu ndi umwebembezo muri Kanyeganje iri kushangwa mu maseruka town council kandi ndi musubuzi basemera ba TV wese kutari mukasheshaka mwakira ndi ndaza twakira tukira so ni abantu ba masheruka nimba habura ngo twaza kuzombero bukuru mushemererwe konka mutarenzi kandi umwizike ngo hariyo ukoko kwa kabiri school fees abana muspeninge sentence mubikireyo okwa kabiri uri mwebembezi kanogama ko mwebembezi ndiyo mwebembezi aha LC1 omucyange nyine kitwemeriro hiki kandi ndi vice chairman w'abashobozi bakanyeganyeje so twabakunda ba TV West barutereza abamzuru zabo mu studio na carte kuno hamanya ni manya kuno njera kureba tubakunda munonga twabargaho otegwiro tari na mnonge biro bukura mkwenda kujaduka lyawe aje na sente zingaruka biti nimze bintu byabachara byo kwejara bya enkwanzi za nikresi enkito na bags so muzimu twako Asafu mu muhajiri na berho mwijo wa Asafu muhajiri wewe kantu ngo mwamyogu nindeba na afande omukashesha kanatungo mucago mutana atayisa na afande amazina gawe amazina Gordon no wamanya kandi umutuzo muri Kanyeganyeje ninkora na Kigarama Pharmacy kandi nishabana Pastor Puli akanisa cyambo Christian Fellowship Church ekiro kikuru cyane hiri tucetebekanise mu nshemerirwe abo kuzaruka mu kamwe Yesu Kristo aza n'ikirungi okuturi koreka hamisho na mutima kibeni kwe kiri ekyo kugira ngo raskari kikumasa ngo tajunwa kikumasa ngo tamanya Yesu manya Yesu abo kwaiza kumanya Yesu kusinge nimwe waiza kumanya Yesu obusinge nko buri kandi ngo mukama amazina ubutumwa bwawe amazina ganje ningabera na Agustini okurugo mugombora ya masheruka umuri Chabharambo nyumva murumo gwanje ndiyo mvuji wa boda nakira kurunda sente kushemera umuntu tukuromo wakoze ndatwatira abantu kabanga twateze nk'icyazinga nata kozere shiringi ngo mutwara gashesha kanakera abo kwa abantu nibinje abo kuzombatare ku shopping enyanya zebiro bukuru abantu mweno nibindi twakoze ni ndamusabeka yanje ndamusya mucyara wanje na mukade wanje bamwetacho kwera ndamusamze wanje wetarwa wija ni shemerwa ku TV West kutayira gashisha amino kuruko mu kwatikoze mnoga koja kwikana n'umuntu waburijo amazina Nsenyumo Gideon wasa kutegitaje sha turi nkayi turi omuri masheruka Shema aho muri na nagarukambara omuri Shema katwakira umucyakazi atuganire live active West nasa kugira hiya amazina gawe no mutumo wawe
Amazina ganje mbanyeta tukayirwa Flavia. Ninkorera kanyeganyeje. Nine yo supermarket. Kana chamakara. Nyenda bantu mwe na mwizo mumpagire. Kan TV West. Injikunda munonga abari bahindije. Umutari kwenda kwijja bi wagamba supermarket azina kasente kanga ko babari bakureba. Akasente no kuchengana. Hariho nshonga. Okuchengana ataroshonga kantunge mwamunda nataka gambiro nawe amazina gawe giro murebi ucwa mugambira. Amazina ganje Robert Kachebezi. Robert Kachebezi. Ni Robert Kachebezi konko akabuse. Maseruka mtaona kanso. Kanu kutwa boda boda kandi omwe akusabira omukanisa pastor murokore nani murokore so munda ni shemerwa munonga kurengu naye baba TV West batera mwataira kunkayinte musanga twatanje kukora mbonga bakoze ntubagwa koza kwa sesera twayitori twakoze hatiyo ntendera tuzakukore ndize mirimo na mnogo gomre wa TV West akuturo mucyange cy'amashuka n'ibicyoke bijeherire hatiya yanaenda kutambura boda muhereze mehendejo kurga kesi yana rugambara kwizanka amanyishashi mukubana naza na sente zinga hatu wano ruganka wano gambaro kakabwe ukasaka kabwe kurete kunka kaniganje nakabuse yaito hati saye akati yombe kusima saka sete konjize twatwe musakana na untwa konka kikaho hatu ware gwa kugwa rubwizibwera wano zanka bwizibwera otwasu tware mtwarebe akati yombe kusima saka kwa Christmas ndio tutama kufa abo nabari bingi okay ndizo myanyejo kuchika ndizo myanyejo kuchika takura kombyaro sanga twatura ngamaseruka sanga twatura ngakatozo okwentwa tware nkumikisha tishatu namanya mcheko ngatu tware sente ngato kuonjera muntu onjera musanga twatura nkumikitana nkumikitana ekikuro mbyona nokora kwetegura ekiro cyabe na bitano kosha nyincha kare ndakusibiza abantu bantu bagamba pastor Paul nawe nyenda tumwache oguno murisa umurisa umjediro mbyomoyo yatumwache atamse kurga kasheshe nga pastor Paul twaza kurira live TV West obutuma bwawo kumurisa pastor Paul wa Chambuba Christian Fellowship Church ninsima mukama ba TV West okutubera kandi byona nebikora enjene supportinga ebyentunguka ebyokwebembezi TV West tubera bankisa nyomri TV yange yindeba muka tole mu season yekero chikuru omwebembezi omurungi taronda kagisa nali abantu kumuyamba koleko omwebembezi omurungi aronda ayamba atabantu be so nyoka Chambuba Christian Fellowship nyetebe kanisize kurye kyo chikuru na abantu bange number 1 abahereza oba muhereza we church yange oba na naiba tumutebe kanisize kurya nawe chikuru namba 2 bana abantu sokutabita ngaboro kuleka batarukweyamba asokwatene capacity yo kurya nyama oba kilibiro bakilisatu konka nawe ntujja kumuserra tumuhe nyama lisi tunega abantu kachikumi kandi nyama inte twajiguzire embuzi twajiguzire enkoko emegate ebitereke byona twabitereho kuyamba abantu kandi echo tukikora pena na mukono gwa government just akasinta tukora mwaka oba kimuchikumi oba chebwayo turunda na mpora then tugarura abantu baitu mbani nsaba abebe mbezi obole pastor obole MP obole president gera yakiri ko kwizuka abantu bawe omwebembezi omurungi ayamba abantu be taronda abantu kumuyamba omwebembezi omurungi abera abantu mukama bahomugisha pastor Paul obutukwijira kendera na mnongo gomwe wa TV West wagamba abebembezi enkoragana na muntu aburijo program ya yizo cyabe na abitano twemere tanka mnongo mu mashaka mnongo cyabe kumusha embyokusha turukubi bayitumbe ninsaba mbino ebikuru za overnight za crusades manya nebindi tubigende hompora akuba mukokwe abashuma barikali just abahereza mutoho na security church zanyu atiso teho mukumi alinde charge baito byo kushaba overnight manya bici tube tubererire hango twasabira katura abantu barekere kagapu bagire kibakora deno kwabura maka ndebe mbendi nyakabirizi nasango mesejali mukutera mukazuwe na muturachi okererwa musaluni mbeni nyonko omuhereza ninsaba abakazi mwetereze kale hata na bisatu genda musaluni kale
honi waza musarune sahibiri za kasese okarwa sahibiri z'ekiro honi gya basaruniki so kweboneza mweboneze fine konka muizuke ngo hari yeka hari abasija banyi okwetwara kuri njo maka omusija funo kwirabwe kayawo niyo mukazi funo kwirabwe kayawo hati abana bahumwire bariyo muka tukezwere ngo abazire n'umutina abana banyu haro habare nabagira mwahumurachi ekikoreka ngo mugubuka kwa sabasomesa imwabazire mwatina omuga gwanyu mustambe muhabula abana banyu amaishomo gatena munonga mwana wobwisiki mukama niza kutomugisa obwo nito abantu tereza amakabitu kabahereza Charity Vincent babagambo munonga babamanya munongo mucyange kininda kweza Charity ni wo mugisha oje kibuzo cyo wabuza Pastor Paul obo tusiburana munongo yo muri wa TV West wabare munonga Paul tinkuza kumbuza kibuzo nani nshabango otakasigaho omugisha gwo mwana ogwo direct wagamba nawe atire nabo kuyaramsya kwa abantu be okamanya nabasa kujja komnya makuru marunjo mbwire bwo meisho Okay wewe Charity wewe na nokuranzya je nsasa niwo muri wa TV West niwo mojo nsasira jase bigambo bishatu na munongo live at TV West obutumwa bwawe Praise God. Amen. I'm called Akra Favor. Okay. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Okay. Today you are going to start account, so come and share with us. Okay. Where from where? I'm from Masherka. Okay. How many kilos are you giving out to the little ones? 2 kilos. 2 kilos. Ombigambo bibiri bishatu omwana ogu haza Charity wakikoraje ninjwa kusaba kusasa bwecyo nomanya ombiburi bajangu arikabana bato bijarinye bindi kushira ariyo no kuzombiburi ensho yo nanagikora konka yagamba yagirango erizoba muri masheruka bari no bakubaga itungo yabeta mwije mubagane nko Pastor Paul ya kigamba awakire kangaro nsiriyo tugumiza na program simukana siganse nyumo gidio no murembo rambara nanye aboche mwana oguyagamba nanye kambe nkiri omwanyogu ndebitungeri to kamanyaga banaga bakiri ibiribiri nkija nazo umurembo rambara Charity Vincent no muri wa TV West kabagana atatuike nkokwe awa TV West nasiganse nyumo Gideon omuri masheruka omuri shema masheruka shema Ishayo nayo wapuri ntugiriya wa final umwana yagamba and he's a bright boy. Yeah, he is. I liked the patience and the composure. Yaguma waho wanureba ngo ine message yakwenda kuhereza cyabaje kugira ngo final twahurire cyagamba konga I want some Gideon abutanga kutambura kuzahare. I think next time you will be in Rwampara those ends kongo kurgaho kaza abuko abantu n'abantu za shemu mbyaro yo noko za kabusenka hiyona so okubahika lero cheza kubahika tukatungira kari yabo nikikuru munonga ate echo nakikunda munonga nyo kugira ngo tubakozi bonka n'abantu yambara katuzomvuga humura basebona banyabo tugaruka n'impapura z'amakuru n'ikindi kikuru kumanya biri kufa mu mpapura yezi ukabona ko watambuza izo program sisimka otakaga nehinda Orwa kabiri oru nitwija kuba turi aha Ibo Mixed Farm nitwija kuba ntwega aha kurebera urutoke kwenda kurebera urutoke kugira ngo oteze kitoke nkeki ekyo ryo noreba eji program reka etaka kufera ntwija kwa ntwega mbinji Innocent ari kutwegesa ahandebera okwakwasa kwetantara mu rutoke okwakwasa kuteza ekitoke cyangwa no kwakwasa kucoka ndiko umutumbo reka gwanguzara gure cyo mwana gwana guzara ngo basa kuzara abana bana bashatu kunkareka ngo uyita abandi basigaza kumaza izari kubanza following hariho procedure na principle na criteria tukora reka ngo wa first born niyo wasigazaho aka first born obwire bwinyinetere ekitoke cyangwa mwene reka ngo program age tiya kufera orabiri shahina zicho kwije juba
kule nokole yaja sheko kwengwemuke kandi ogera amatwenje n'abatwenje group tukuza kuntini satinisani tukakarabo mu byatuka by'amacupa dere ubukono mwena tuwe kuna kujikure kuri hotel burwo banza no batabiri chahina n'icweka ze kiro aha TV West Honga sasa bana ya mu koti yachi njye kutera mari yako bona jihe niye kwatare TV West Mehinda nebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi era ni watemba basa inakutia honesto yebuza omuzano ogu nugwegese bintu bikwasira hamaka nokuwa kubasa kurwanisa okutuntuzibwa okuhereza n'ebitindizo mu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana mu maka gaitu kwata umuhanda ugaruke iwanyu uno mukazi bambi ari umukazi ari kunuka icyayi barakuriye takuzagara kasho mukeka gw'abageni hano ukora hoki nanya ninkuze cyakuyamura mweze shani iki iwe ende nashita mukuna takacheka nakataho nabyama unakora mushango iwe shono stama mukeka ugaruko stame nantebe iwe nepo kucyeka ndafata biriba omuzanogu nugubagoroho rwa mukaga na Sunday shaisha tuzekiro kandi gwijagaruka mu kubanza no bakabiri shamwe na nishwe kazihangwa utazamuka yawe okitirwa mu busasi n'enaku okalimbagirwa omwanya go kushemererwa okashekoka kunkomoka omuzano mko wanje kurga omba ankore actors nugutu yawe cyubaro otaferwa omuzanogu burwa kashatu n'orwa kana shahemwezo mwebazyo kandi nugwijagaruka mu rwa kashatu n'orwa kana shahamwenda n'eshicweka zo mwebazyo wakaruro TV West neje kuberwa hamwe okuva mu byaro okuza mu tawuni umunterane z'abari ku rundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe ishayona turi kuretera ibirukufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona icyo murebe witu aine kumanya mutuzacumiza yakubira kumanya abo kucyana ico TV West neje kuba n'icyo TV West Mehinda wabari mnonga of course gumaho nitwe akire na kwaka ntukahika emwe ndashikana na mukaga shayi zao batwino mjenyanuya umajesa byentasia Dr. Benjamin Musita laban tureba ha the economy general kweli ibintu bintu byo kurebi byintambura nangwa na nebintu byone bitukureba ubwirobu na nebyentasia umwakogu na nubwiro turumu na ninkubira na mukaga twaza kwigaranja mukonka no kumanisa ngo twine bingi impapuro ibiri z'amakuru the new vision hamwe na bukede charta kira kureteraga bukede inegahe na nyinda kuba ninkusiye hebyo on the new vision urupapuro rwa bukede no rurimi Uganda mutiriza
nkuze mbanze nyakoreho umwami Ivra Patrice ariko mabereganye na mwiru ya wahikayo nwari kutambuza ukareba byo mabereganye na mwiru ariyo natureba yaja mu Vincent w'abasmart yaja mu abasmart yeah we are all smart rebe agamba hari nyina Zara wo mukazi wo mushogo utwaraga kugamba ho makuru yaje mu mazara ngasuse nenkutwamirwa nyine too much nashiwe ukaba mbote amazu ni hano twazo mu rupapuro rwito rwa Bukede amakuru agisha mu gakoreka President Museveni nti arazabe Masaka bye bari no kora amakuru bagatire y'ugarumomu basakureba kwashikire Masaka rukoro n'ubushakisha bw'akarura ka 2026 nka president ukomunti unit cha NRM byatambudde bitya yabaraze bici birwaha ebyo tini kuba noferwa mulimu ebintu 15 ebitagenda kwerabirwa mu 2025 mugihe cyo mutemna no kumaza gunyina Zara wo muntu ogu nawe yabe cyafayo nyona mwongeraho nanyenkanye urupapuro rwa Bukede bana bakore bitari kubasa kweba abantu Kyagulanyi Center mu Robert ebyabadde mu kafubo no murangira na Kibinge abyo babireta mu mbabuga bwine baziro kuvugana no kwa Jana no kwa Nwalimin deba ebirugireyo then warukaga umweshongozi wit Mathias warukaga no mwenda cyane tugende namborerero no kijuka then haruna na musome bintu simanye ngone mugwanga yebiri icyo cyo kijya gucobe tamihanga aha then nakishongore kigira ngo abantu nukamenya nawe kashiba ko ikingu gikundira no kimanya akagira ngo abantu the reason why they are so tired kugira ngo utachi no kwenda kumanya ngo abantu bakaba barungi tubagaruza ariko kwita reciprocation kugira imba yes hato chubano yamba niyo kayambwa waba no yetage ubuyambi bwena kaba namanyisa ukumara kweburinga bakaza mukureba mu mabara amukureba mu streets nkaba maraya bakashwerwaho bageze gukora maka ngatubakundwa neba tusaka sera neba kowa then abantu ngo bakaguza sente bakizine kuzaba huyo tino abarambise na 10 bakatanga kwashikira ko abantu bakaferwa barara bati imbetu bazika kuba ferirwe bako I think it is one song actually it don't condemning abantu cyo mshango ngo buno shanka to muntu yakunzre tiyakundwa so otamtebeza ibintu bya ravu ngato wakuntomera isho ngaba watomera just na pretending achine ravo no I'm serious by the way utaka yakura yo kwisho baje kuzatomera so tiyari warukaga ngo by the kaja bagire na nature macha DNA bachiteko mu rubiri rwaro akana kaza bakati immediately bakachebera bareba kana nakamujuruzi nakawarukaga ninga touch amakushanga first born atari wawe kana yoriro kuri social media nangwa wakwa last kongo kwa mazenya kikuneka nakwa waho hati nyoni ndega yangu warukaga kashira 2020 futuro mudnayo abo kuba ona kirambiro nawe kanoshuta bana bakashanga tukamba jeje it's sad Monday yakwaturwa politics exactly this is the warukaga we are talking about Kibaro charese ku ground ate uno abantu gwe basonzeko urupapura rwa Bukede vibe eyabaddewo nga Bukede agaba ebyase kukuru by the way twatu gabi isere cha Christmas ndukendera Russia bomu ese general wa Putin ebyo nabyo no kwebijenzere ebiri aharengo Western arimwe byemizano na nebindi katire bo papuro rwa the new vision of course the new vision ni papuro rwetu bwina haka kuchimanya headline yarwe ne gambachi nindebaho permanent secretary and secretary to the treasury omwami Gobi Magambachi 2025 economy bounces back namakuru marungi wahora ngo economy garukire yabaje kibanyi manyisa ngo niyombyo kora because you can't operate outside the economy black spots to look for
to look out for this festive season emyanya embi yoshebe kumanya okugira ngo kumwerinde icyo kimanye nacyo no how China Uganda relations grew in 2025 enkoragana hagati ya Uganda na China ekuzireta ihindukireta ahandi ndeba hano bagira ngo Masaka to get modern industrial park ugamba President 7 Karuru oko side za Masaka no idakubishanga omupapura rumwe urwa the new vision both local national and international news on their business ebyo na birumu how to spend your Christmas on bintu kebyo na nebyemizano gona makuru ogashanga omupapura rumwe urwa the new vision ha vision na peje jermu bila kwa uchangamu bakushobora bata byona omupapura rwa the new vision rutungera izoba ruza kuba rutungira sirinje nkumeza yamadara this man remanded over 500,000 ARV doses theft nakirebaho kari atogwe nayita bangashifo atwa benaztai actually this is beyond the murder when I remember ya ARVs kano mukujiba doze zemtwara 50 hati doze zemtwara 50 how many people are going to die because tubatunga mbazejo kano rengo cha jibi nagenda makasente gaya bamkwasire haza utakaja ngwenga twinoriyo ya health center 4 nawe orugwiya maka gutwara bakagutwara ukaduka kandi bakaguguruza yuko kandi akaguza sente zahigura akafuta kisa kuza gutunga no kubanza abanyarigura but anyways byona abana tureba kandi cyashirikirwe kitarashurwa kandi byo kuba byo kusharura twaza kuzamuka humuro nko kumujurizi yakugambira twino mjenyi witu Dr. Benjamin Musita ejo kona tuganira shoge twatera nakire kaka Christmas akari ugentasia na nebye shoza economy ejo kujabira neje kuterera tutambuka twarwo mwaka twazo mugundi then what happens economy wise ebyo byona tumwinaha utakabasa kumuferwa nyo na mujurizi ahantu ho twakoma wekeje agace nawe nyo ni mbendezi zo barunji program ni I think I wish you a Merry Christmas because tomorrow urwaka nyenjaga urwaka 3 cyane ndakwenda kwina musimuka atichikura tamurwakana wish you a Merry Christmas kora tahe waza kuriya unamukizo mucyara evasta umunyendereze birunje na nemyaka minjo misho amishete niwe amen amen Merry Christmas cheers happy new year kora funeyo ka wayi na hosta mungambire inza kwe kwa tabasirgad red star okay mitaba rero bazendeze birunji umjenyi witu Dr. Benjamin Musita yashiraha zabantu tuganira hanshonga zitari zimwe na zimwe kandi no itaga kuchimanya cyo kenshonga kumunonga ukakigendera ukareba how to manage your finances umbwire nko gushira kuza make excitement Merry Christmas echikaru kwenukwe marabirye katumure tugaruka abatargabo abaple abinagamba abakugira ngo nyowe esente zanje income yanje ninjira kubyama n'abantu ninga niyo mbaka na n'umuntu yiraka ku kasirimu kandi ninyenda abana mutwe nangamagara amakaga gume abo umbazi nagumaho paka akateza bukarabyo abo twagira ngo nje kuzafuna ka sente kuzera zari
mwana ati yezirata aherize uko tinchenda kubigaruka mebyo ninga meni nyobe kitu zimbere chenze then hata hujota no kulika because oto hakatezo hujota yakofuna so as long as the risk is there oba mara emyezi mukaga odya hakateze yako oba wamara umwaka odya 10 then no kuba hakatezo wa wow audio maka then njimasango either audio one turana ko kasiri maybe atwarwa ninga magashenya mubira mukiza kuguma hamwe mwana tumutandire atakunjota no gureka bombazi ogwa message zoba eri ha tangira akagoko tukoze mbazi nabagira nti twine imitendere bitu naba prep abuda byatara tumuzira akakuzara umushaga mana no kumuza kamugwaza forever abuntu tubeta ba prep tumezombaza bamara kwezi tugubiyaho twinaba prep abo kushangwa ari mu mbera izo kubasaba muretera kwatoka koko ombwire womisho kushanganka umuntu ine umukundo wawe okutura nawe ainaka ko kasirimu ninga aba bakora kasente kuruga kuterana abo twajya nzwahezo mbazi mpaka hakateza kukarigiraho nabayeta n'abakuru mu kugira ngo at least imyaka mice kuruga hati aba ba prep bona ne baza kwani baterwa ikika kimeze mukaga tere ugakamye mukaga bakunjere mugize mukora business yawe kwera so ni byebyo niko tukubasa kosa ARVs ninga ombazi okulinda kwatoka ukasi thank you. Programu asisimu kariye kugenda Misha TV West Kaburijo nebereho rwo kubanzura kabiri akashatu bakanu bakatano program meji amazoba gwa 5 working days of a week kandi rwo kubanza akashatu bakanu bakatano noreba TV noreba simu ka program urgashaheme kuseshaisha ezana kabiri kandi tutayisa umukugu ombyentasia umuhango omwegesa webyentasia omumatendekero nangwa mumatendekero konka one time wa conversing yanje ati nje chimanisa nguchemene no kugira outreach na outreach yo mwegesa nga university nage nezindi I think mwira mutandike kutere biterane muturumbe no mbyaro mutwegeseze because some of us mututunga mu classroom za universities lecture umuzokwe hati uchibuta rugire nyonkanye kuri ya base kuri ya ine TV ine hindukuya hati ndomwe muteka teko mwize mukoreke kiterane mutugambira mu rurimi rwo wito konge cyango Dr. Benjamin Msita umwegesa wa economics ebyentasia nebindi so ndenda kureba haku emhendo y'ebintu ebimwe ombiro bikuru nkebi na nebyentambura okubikureta habaho enshohoza kandi enshohoza ejo ekagira kakwate na n'ekyo twakweta ebyentasia byaba okubyentasia bikwiza bikaba turyo mu kikuru normally we say January is a very worst, you know, it is the worst one, no, but ninteka jango ubundi byinaga kwate na how you spend before cause was ya wakabiri kahati okazumaraho nyinshi karwa gashatu nobotine mu yuro raise ngorwa gashatu nizoba now aho tinguza kuzahare mnonga Dr. nakwakira kama yako endeze ico cyucu mjahe koza mwaka ari nokwa gatatu accountability at individual level nje nanye nyabaza ho umuntu ari ya TV West shanga no koromo ugamhango yarango TV je kumuze netambara kandi kusiyaho ibintu byo tarukumanya nkora musyaho iyo mujyo ndashomeseho abanyana banje
hari umushima mwitosha abajwani nkora nawe yagira ngo activity yati yarwashishoma so nsima mukama kushanga ngo abantu mwirikanga ngira ngo kato TV turebe kufumu ihanga kandi ugira ni wici wayiga so ninchi kusimera sima ukere no munyerere na mzee wanje okushanga na ba TV bagira ngo ijobere katushitame ture ubwo mwana enda kutugambira ki norabanya nkore mbatugira ngo nowozire natere ngoma uzana so kushanga ngo uriyo no uhura kandi nchigaraza mama uriyo no ubuza January January tugire ngo ebire byo tutamu these are prerequisites ningashi nikubanza kubaho January takagomera nore bikaba bibi aditamingo kwera agenda imo bakoze roza research baza factors determining January kuyabeho the happiness in January ninga okushemerwa ninga shuku wagori mu January kwija uko umuntu bahansi bantu gambira TV tujuke ngara abantu batari mu class ejo hati nkanye tuyo tugambira bahe haroho mujuri za roho abantu abine ntase yabo yo kushanga ngo account ye kushanga miliyoni ngwestamero kwezi kubona tugomere kwezi kubona kushanga miliyoni y'igishtamereho wagire ko wabona ugereba tugomere muno hati ugomara mu gutoro ko kubana ugamba abintu nk'ebyo ninza kugira ante nanyo mu mbereje mbasa ko bantarumje ko nkanje tuireme myaka mingi but you finally escaped yakashatu na munane shahiji but for the last 36 years mbeni umbereje so ngine experience ejo monji ni experience yes ingero zo kujergam hati tinchera rchero January neza ko konka majority y'abanyarwanda ngasha abantu benja mu Uganda bari yarengorwe bari yo mu rengorwe kugira ngo ushanga ngo miliyoni to kuboji na account aya kugira ngo mbabaza kushita mu miliyoni kwezi ndio nyanda gambo niwe ko kuboryo otyo tuine kitwa kweta excitement mwe tuine mu kuchamucherera kwenda koreka abantu excitement Dr. Tukaganda why do you resume economists why do you discourage happiness einere ino kweru kwiza atu wakoze kigambo excitement but somebody is going to buy it a plate of soda maybe for his people what's wrong with that hati itomu economics tuinnovation tuncheta life cycle hypothesis arende tujeta income hypothesis ezo ninka theories ninga bana bakoze roho research bakagizo baconoza bamanya umuntu natura atumuso bagira ngo umuntu kako batakakize myaka 25 bamba mwita dependent Uganda's context ningashi twanterebera Uganda noba nushanga ngo kubaho kwawe umuntu ni kugira cyakweza ngati mujuzo mwana wawe tukugira ngo nobwa kuruga akakora natakora sente guziryo imya bomba gira ngo umuntu akatandika yashoma ngo hata myaka 25 ntaro kugera nko mu job market so jimya ko takagire ukutaho kutandika gukora ngo wowe twiraza umashomero gona mpaka university ukaza kweza mbagira ngo average age abana bindi baheza myaka 23 abana bachelor degree yo kuba bomba gira ngo ibibiro byona no dependent hano ko kiri practically nuko kikure abenji hari abana kujata nyoko nakizi 19 bazere baragaho akafizi nkerondera so ngenda nyirukanga nkora ko kuza kugira ngo tanke ngo tukurebe ngo ataka center account no byakwiriye mutwari 10 meja nibikira kutana cyo myaka 25 so basaka bajya ngo umutu naza kora no retirement ya myaka nkaga mujuru zo shanga ngo umuntu ayino korobwirowe imyaka usiya myaka nkaga saving center ninga savings shimukanze yongera ebya investing ambiye yongere washika myaka nkaga tuko expecting under no circumstances kuza LC1 ukatandika eja kurebere bwabiro kozere kare na naka center kuwa abamba kwa ari mu insurance gumane bashobora center burkwezi njo kure government ne haza gratuity na pensioni a myaka nkaga bagomba hafi ya center zote notunga government saving mu national social security fund ne kwereza sente za wa myaka 5 n'itanu
mu bice zango bakagihari ngaga batari 5 hata NSSF government ne tubicira mpaka chize myaka 5 wasi 5 bagira ngo either sente za uzitware ninga zirekoma NSSF gumene korra mago hata kukure yunje rubanzo manye urinka wa kuri yo utashanga umwana akine amagaragara ku bantu reko kubona mutoka myaka 5 hariho kushemera ruboko kuboro abo butamanya nyinshi kare so aba bana batakakiseje myaka 5 enshoza yabo ne basobutashane ya mujurize umikono kusigara ketugambira mujurize theory kandi ningicereza kugira ngo wano nda kumanya ngo uryo mworo ubanzo rebe washanga ngo percentage ya sente zo gukora empango neza byukuri n'uryo mworo rukucenje ndo icereza nanye washanga ngo nokora miliyoni kwese konka entwaro 9 negure byukuri uryo mworo urukumununga kandi byukuri nibo wagura ushanga bitaramenanya mu shanga completely food expenditure niyo kusingaye tugira ngo when the food expenditure ratio is bigger than other expenses what mbini isende zoko zere tuwagura monte tuwagura mumbuzi konka percentage mpango no juto munda yawe urukubi no boshobirwa haza kuba buri kategori gende ngamba ebitebero byo kushemera uzacaca n'abandi shome wo ari hakanyama garko business na nyundi yuri karabir na bana je ko shango mu office imbasa ko je cyabir na bitanu ko nkabir na mukandi mu office ako batinka kiraro rengoroshe mu kwanyuza mu atereka gura tiketi ije cyabana ari bazaza ba abana ari yumba zo mu Queen Elizabeth ne bazo mu Matchon Falls national ne bazokwe umyanya burunje bamare weekend shemererwa ogo kuba ko kushemererwa tukushanga ngo urya RC1 wanywa cyo kunywa ibibi nkorene bakorom ngo that is happiness. But is happiness provided for in your economics? It is as if it is generally discouraged. No, happiness is itomeje njiraho no kubanza kumenya number 1 no enda kubachi nyenchaka. Hariziba kweta the years of consecration ingashi ebiro byo kwesasa. Hato ino mwana bana bagarka ahishomero January kuteka RC1 ukagura kuri tukagera bataranje kandi ntase yawe taranje iwe chukuro batza kureti ngo bagere ngagamba abanywana banje bashabire kureti ngazacaro abana bajya ngo buweje twamara kureba ho n'imyaka mukaga nito tugore kureti tugerebe atagore ngo no chikansasa hatumanyiwe isi doctor bande ba TV banje Yesu akagira batende kwabe and you normally quote the Bible here. Yesu akagira batende kwabe taboro muragumana bivyo aburu tubarugo hatoriya tarabushabere ngo mugurita umwembekereho umuhe famu akakushaba kureti lana ndi kuda 40 ndakanga mbere government ndi kuzafuterera ncheza nanyu kugaromba bible kugira ngo uyirojo shana kero nabandi batayerekana nabandi Israel no manya ngo Israel barigire Egypt bakarabo mu munsi nanga wilderness kuzakana Joshua na kero no bashireyo abasigara bona bajireyo bakabazirwa mu wilderness abo mutaba yabigumira bona akabarinda abafero mu wilderness no manya ngo economy kuzafuterera nzo kucheza type y'abantu kuda matachi endeka teke y'abanyarwanda kiriya rifanye batamuze some people must be sacrificed abantu abamwe twatikirize ngo babanze barice kwabara abana bitu ninga bagumene bazarihangire turukuza kujya complete abantu bayagambire yo abwacha bisirayira abarigire Egypt mbakujya kuruka Egypt kuzakanani theologians ninga shabanda bashomere bya dini batugira ngo tware 2012 konga bakari umuhanda ubwo mbete ko ba Philistine nkurba mbasa turu umuhanda ugwa Philistine
bagamba kucharayo 2012 nkoranga mtumba yabo ejataba n'abatwara because the Philistines were giants bakaba bahangu kuba abarebe ngo baza kutina birikanje bagarukiyo so yabarabyo umuhanda umuringo abinji ubona ngo bafe bakora iki baho wabe bininteka kambi abana bazirwa mu wilderness bari no bazakana change to happen kuza kugira ngo tuhindure nteka yitu mujurize muza kwicereza ngo abantu baba bininteka babatakarije mu yango so kurete ararebekere kurete ararebekere kandi no kugishashura it's a social obligation eno hikarevo y'abantu ugiroti ubajaki uduro sasa mutuma naka Solomon natugera mu kitabo cya Zaburi ngo Yesu mutari mwenda umutabo cya Zaburi no umutabo cyo mburuzi ecclesiastic cyo mburuzi ngira ngo when the more the wisdom and knowledge you accumulate the more sorrow and grief you amount to yourself ngo bwenje bwagumana bwiyongera no kumenya ko kwiyongera no yongera kubonabona mu nzo nako no sasa nako no sasa niki cyo kumenya mazima kare gatakorwa mu kumango gumuntu yanari yo kunshaba shi yari yo kunshaba nka business yari yo kunshaba atumwana wanje ubwabuzere mutwa atanafuna kimitware next year January umwana wanje nafune bitabo nsigere sigawa mukure bitabo muduko ngani nza kuza mungure nebitabo ya miliyoni kita kabasha bakure cyangwa sasa ngangwe mutwemo ujuka ngo bana kwita kushoma kuko kuna cyero kangira ngo ito sigadu ke tero bitabo owakarama rwoma romana njangwa ngwago agago nagembaga ntwendaga emphasis was ntwendaga ati iwano mango ugenzire wakora sente fize ryo neza kutaha mu transport iyo njiri kuko yabara bashamara kuri ngo byose n'ibintu bisigaho ese no yahamakora ejo ninde kategabo there are some people who don't die ikango sisate neza Mandela no kurga ka stepping in South Africa you can feel his presence anywhere you go abantu abamwete bakufa mujuru z'abantu abamwe na hafi mbiri unkumoyo wabo takufaringa their spirit doesn't die warga ka stepping in South Africa nejesha hano bakugira ngo takenesho z'amashati mbageta presidential shots presidential chimese chungune ati ya Mandela hato gomuntu rojango ari umukina afiri so engeri yintutambura mu munsi umujuruzi ushimukwa no kurobtafa okurobtafa nebi byokurire society ebikugumaho tukunywa tutegedate ngumwana wito byabariya tukatunywa twena tushemero aba akarore birebe tukatera best aya tushemeza no muze muri yo kumuza kwerira sente zanyu itu eje nkorejo yetarjireho eje ntekateka yetarjo ninga shabantu bataturjiremo imbera neza ku bantu tugaraka transport yayiyongera number 1 ebenevero where itukuteka ngo the exchange of money has increased Uganda inetunga a lot of remittances no man tutunga over $2 million kurgo mu remittance no ziryo almost $1 billion ntutunga sente nyingi zukuruga umbantu abayita barukora heru bakasindika senta umkusindika kwabo izo sente nizikusuba umuntu wabo tosha hazeze sente kuzukwijo mu economy eco kubanza hatinka ba bus the transport industry umuntu wena ari kuvuga taxi umuntu wena ari gukora boda akasente birebuka yongire because abantu batambura munonga kandi nitwa abaru supporting government ebenebero URA ogwe koretinga umushoro gwirireyo ndana no nchiriza abantu abari no bashashura value added tax abantu abakuza kufilinga returns abantu surprise abashashura government no, actually general like in everything sentence keyongera no wakuzo mu magara y'abantu bari no repairing imotoka bagure mpira misi y'abantu nebero byo kwata akasente
abantu abari mu business benidiri ngaho umuntu omwe wa bank yanjye now from 20 years they stopped giving out loans ngo rero bari covering sente akaganya ngo bangu haro icyo bakwita high marginal propensity to consume at spending niyo marginal propensity to consume abantu abanyayuganda matria 85% of what the marginal propensity to consume in Uganda 85%. The average Ugandan spends over 85%. They are in a million are spending him to Namsha. Is that could get Kaho? Uganda. But economically, Chine that positive. No, you know, when sentence Zom Qatar is Kazumba. The economy Mtuzakuonjara hibindi bibiri but major the core economy ya Uganda emerera bintu bibiri echo kubanza no weather season ya bibiri whether we have a hand in weather so it's completely in the hands of God economy itero kureba batakubeya ni manya recognize Bank of Uganda ni manya sororo ni manya plana ze bakoro finance they try to plan ko economy ya Uganda ito merero yamba bazaranga in terms of weather gozo no kumanya how many irrigation systems to another core one security where we thank the current government obusinde babyo mihanga egero to muri Uganda ecyakabara hakaza kwenjora ikagwaje season zayo hakaija kashana kakajumbu season yayo Uganda will not have any problem of inflation. No, we have increased the bank rate. Now banks should not lend more. If that is nonsense. How many Ugandans access loans from commercial banks? I think you are right. Dekanga mbere obabana bagenda ishomoro babashoma batabashoma azaronga zamashanyarazi garo yanguto zo tware ibintu bimfika gatare Uganda buri group bwino kura kwitwa automated kuriye kurubu bine kafeze zibiri nenza kuzikora nk'ibiri washanga ngo weda yitera kurungi ningashi season zitambugireje kandi obusinjo muyihango mutwagera muhekera ari kugamba Uganda buri group Echakabiri ngo tuzasikoze mu Rwanda navuga ibingo byahinjira kabiri to mukatari akiyashanga mu businji akashanga amashanyarazi n'enguto Uganda uruguro ebo kurata hebinde biruko nibyo magara na mukushoma where we have less investment in this country to be progressive noreba ngo Uganda katujete first birthday Uganda katujete 1986 mze kwisha ya rezo businje taka kwasira kintu cyagurukara cyangwa tucete mwe tugusenkiri strong irrigation system de kamashagurukara cha ibyo tubiriyo tukakiriyo we are dependent on God entire major irecho businje where you need strategic security cyakabere weather nk'abantu bashorire birebe trust me abantu barabona fizi sizoneke ko bangumika ibintu byenda ko so akasente hati kariyo katambura nkarwo muhinji sente nzurwo what we call the household sector zurko zone business sector and the business sector now nekora raw materials from the household sector twajikora two sector model now the government ejeje ko collecting memshoro umushoro gwayongera but now nyenda kugambira ogwiyotine million aka abana bari bazagakayishomero twine byo hunike no mabantu tukatugere bitaratunuka umukitara cyawe ukoshariro bukozo bwo bwire bwo kujya bamwe bagise hati ko hunikire uburo bwo hunikire ibimbe byo hunikire ebishore byo rino zashangura byo sente twingana harimo takuja tanyo Benjamin tinyine kasha bank ko kebinte binyo no mustore ningo mukitara cyanje nibiro mu sente twingana zite no mwana ugwanje gunshoro mere nkabika ngurindira akabeka katemba you are on a safer side kandi nyenda kusima kugira ngo sente tuzoye no
yena aine sente omungaro but cannot access shirinjira uko menyencha kare ubwo muntu ni mweto mo konka tine munsha konka ina birthday yo atina kantu kona na banka tine chaine konka ko basa kwata shirinjira uko menyencha kare ubwo muntu nanda kongeka bitami ninjira umugega noha how much they have left with hati obto yatu ino muntu ari yeo ko yona hari na tureba ababwana ugamba abatine sente mazingana zitabu kwano ba classifying hata twazata atine sentence that practical knowledge ati omchoro chukura twazata no ukiraho magirata abo kuba wayoreke muri abantu who spend and they don't feel like money ko banza nanye iryo pati njurumu jobere ndio nigande bakashara nyamazi ndio niza kushashora fees fees hati banks zigwiri sako zigwiri mochumanya amashomero gona gor kugenda kumanya umuhango gain account some bank genda yo payslips ushashore fees maybe you don't have other things pressing you because you don't tell me that today 23rd December we know planning of social fees ya next year nyondo atejeshana hondo ni nicho najira ngwiwe to ine binde bikunyije hata tabremi nguriyo tureba ngweta kufayo because umuntu ayo nayibuza twaza kuriya cya 2025 ona mazimuri no social fees ya hati nyowe nanye waje tori yuko umuntu ine mukacha college omwana ona shashura shinje zikwingana ki oyine balance eri kwingana ki cyane cyo kubaza if wabo nogero tunyoniza kubuguza umujeno wawe ibintu mwene mugera kuzaho kaca hansi abana bambagara ko mu mashomero noshimanya ngo abatunyeze kurenta abana bagakashomero mukase muri isi hatinyo kurembe nyine njuguza bagitwara umucurucu njisiyayo ndaba bank ndayeza fees ngarukomuka njana bank slips zanje imana offices get for hatimuza kurinda ngo ntaga nazacara kandi mbere mjuruze natambere shaka zuwi hari kiba kweta the sympathy heart nujuro mutamagwe mbabazi mbagira ngo which is human Jesus was moved by compassion compassion noje toto manyangwe akakwatwaho hata rukwatwaho kungara kwatwaho ntine chinyine my heart is green. That's how you dodge yourself. Aha, ngomba dodging. Hatu nyuki nkwimukana ataka sento munsa. My mango vanaza umwanya gwe charich. I can't spend beyond this summer. Because arengo rwanje rundo harono nija kuzito motoka ka parking. Kagenda na hasente. Kuka sente yukozere. Nimbanje bazere njitiro munshaho. Njira ntaninzoku. Mukiko neza ko muhezi, muhezi. Nabuga no mataka kagira mukakurete tinguza kurenza mutwari 10 kandi ndakubareka taza center na kandi na bank I can't access it mcharo internet tenunje hati nyo chinukora mjuruza nani mamwe tasiyanje ndechira kutegana sabwa January and nanye ndi umuntu arikunda kwa munonga nomuze buku kwatu mushonka hasente ninza kurugaje shaha na kushashura fees y'abana banje bona umuntu we no kuyamba umwana ubunzire bona ninza kwirugana kuza bank zona shashure haro somebody with the other economic and business sense who tells you with the sente go banking at December as this if you invested this money in this stock and by Feb to would have even created more money to pass across and fees. Now that kureba ngo business oriented. Atogwe ninja tana hona. Nabwo bino categories nje ndacho mutezere nkabo. Yuwe abantu abarukuza kutaha umunduka yawe January takakire Feb zakashara fees nabande. Guruka the salon industry. Kangambe no wa salon. Wa salon na chimango abantu bakora amashucu mu January. Kandi business ni closing abernavana. Mujenda nani? Yimi wana uri category ejo. Yuko kugira ngo ba customer banje nimba manje kubikabernavana.
umutemo w'enyama ino ry'abantu mbarya inyama munongo mu January tumunonga harengo rw'uruturumu demand y'inyama iryar de brabana ngo babagente kurengeza ibintu babaga nibuze bakubagiza bene iyo waka kwata kasente y'amaguru fees otatahana zo banki zibura nina kuja ntentasiye yanje ndiyo muntu arakwata kashara tindi umunonga business nkaskoraho neze mwini nskora rengo bubulisa tindi umuhinji ndiyo murisa hata idwa barisa pobe ninyenda kuguza ente njitira munajiguza habara katara existent njiro mukatare najiguza kugira ngo cimbase kugira ngo nkwata hakabika cyo haibu kusenga kuri mu January kashara even by half price nabwo tukumanya ejo wayazamu kuze muri ejo isere nta bakashara abarwize abantu tena ntirukanga kujemejo hatwa ejo hero kuzamu ebe yashumera chumwe because twino wuru taro katare ko kutwara muntu aranaza kujugura na kujutwara buca kana kusera so buna mangweje erko eneza afita hamo abachi ntaguza kari fizi abana banje ngachitayo Mamujuruzo nonchenga ogu wasarun shashura physical shashura landlord kari nodi ndo mutapuri na landlord ngo shashure narga kuturo mukweza nobu kuba ndiyo nkagwanka center ziba kweta arichi bakweta transitory income mu economics transitory income ni ngaba beti zgwa murumwe nibashete chisum ndaha hata chisumejo aruna bivuze ko burya muko tukuba politician yarabaka things happen Other bintu kubaho we don't know who cast that money no matter never tukula kugamuke because nshije umuntu esente nore barahanga ko yatwangere wisha are supposed to grow gradually rahangana bakuja ko wabo mwese ugumure bece noza kuba ninza kwese ugumure byinshi Bible nuko kutugambira ejo principle tereragaho nani chini Bible garake tugamba cha Genesis ngo as long as the earth remains seed and harvest time will never end abantu abakuza kubyara barareke kusharura hati koro kwimuka washarure byotabyire karamite comes ujirote sente zuvuro mugisha nezuvuro mugisha because you don't carry the wisdom to kumanya process izi I'm a person who are kwicereza umukukura in a gradual process nabana bwo kukura ngo ari nyaka leta kuko umwana navuga benz navuga tundra navuga ujiroti sustainability is sustainability. So you can say that those who inherit have issues. No, inheritance never good. Washanga ngo muzeyire ayinechi yasijurumunda y'umwana. Okay, program tujeta sisimuka tuya TV West nziza abashaha ibintu icweka kaburira tugira kace turaheze ntugaruka tuongereraho. Enjoy your festive season with StarTimes Share Moment. Fun moment with fresh TV shows Akajegere and Pink Room on Makula Chika Plus, the best-selling China Uganda. Best Friends and Omuna Mfusi on Makula TV. 10 dedicated kids channels. Passionate moment with our very own Uganda Cranes in African Football Tournament in Morocco this December. Subscribe for 1 month and get an upgrade to the next bouquet. If you subscribe for 3 months, you automatically enjoy 5% discount and 3 months upgrade to the next bouquet. Antenna decoder plus 1 month of premium bouquet at 34,000 shillings. Get yourself a StarTimes satellite decoder plus 1 month of premium bouquet at 40,000 shillings. The best Christmas offer only on StarTimes. Merry Christmas moment from StarTimes. I wanna wish you a Merry Christmas.
Director, Management na staff ya Kabiriki Foods and Beverages Limited nibendeza aba agents, distributors na customers babo. Christmas yihorere n'umwaka musya ogwa 2026 ogwo businje kandi niba bamanyisa kuba bakolire ecyo kuma ekindi ekiri kwetwa Katochi kombucha. Orihire n'uruzina ngende rukutunga stika za moto sadipati ukubamba urupapuro rwo buri mwaka yakira ebiro byo bya nyensya kankwanjure enkoransia ya digital moto sadipati stickers nebutura obwekiruka cyawe nobwerinzi eyango koresa kandi eri kushisha byobuhangwa shashura digital sticker ahabwa moto sadipati okurabira harumomo Airtel Money, Payway, Centenary Bank na Diamond Trust Bank. Rero otware namba ya reference ari agent urukwikirizobwa kandi oyine license nuko tunje digital sticker eya moto third party from digital na moto third party digital sticker. Ubutumwa ubu nubukicibwaho aba Uganda Insurance Association. Sisimka TV West omu studio Vincent Mujuz Dr. Benjamin Musita tumwinaha omuntu uyu natureba buri kimwe cyeyongire akabeyi ebintu byona mbyenda sente kandi byongire akasente wanogamba saruni aro saruni mu impereze kushanga umuntu najya ngo yakosha hina yontirsha moyo mwabe takarugireho twahurura umwe najya ngo yari umyedina yanashabisa yato mukaza umushyatiro mukazi wabo kucera umusaruna karga y'iciro ibi byona and transport tembere ibi byona nibiza kudetamininga okuturarwa mu biro bikuru aho kuba you spent heavily omuntu wa bijo uguri natureba and who is most likely a victim atwazata we need that advice that is practical. Nkona ni kushobora utagenda na sente zirengere zo rukwenda expending. Determine your expenditure. Utakarjara ho runoza. Uza konshatara niza kuteganisa mu abanyadini. No matu in excitement ya Professor Benjamin yataho mchacha. Kafuta hama atabatandika kuguze bintu. Mnyadini nana akurebera ngari. Of course ni wakumarking. Abo kwa cyo bantu kuchira kuvayi. You come once so hatu mu oyange embarrassment. Kunganyo ninjira. Kuriya kacho tukuzo mu Rundi. Manye yo rukuruganye sente nandazine mu nshako. God is my witness nandazine. But you can't access your finances. No, kandi atana kugira ngo nasigansa shure fees. Hata naziyankaye. No, that's how embarrassed. You don't have the money. So we avoid embarrassments by carrying cash. You know, mwana wanje wanagira ati abantu tari doctor. Actually na shobe PhD. Kunkana kuja ati muchache na bamanyanka professor. Atukunka kinguza yonti ninte kwanyoreke ngo ndici ngume kitinza cyaba kumanyaramo. Muntu fero mbitinasa. Kashkan koko. To avoid embarrassments. Uramanya. Nyuti in after. Tin kugira ngo I make you happy. Nyunga rukomuka kwa Saddam ai bambe sente za atece nanguzireki ushanga wagure nkuko ya miliyoni tindu mukategorecho sente nayo nza kuzitayo nimba nimangu ninza kuzitachasha utagenda na sente zo nitize ezese ubu bahabuzo bunkwano bw'abantu besente nje yuryo murengo nkorwe nani kujya twa bukoze hurire sente za kandi umanyote nazo to muri Christmas akine zufa please raba banko shashure fees banka zikigwire sako zikigwire raba yo shashure kuargo mukashashure byo make sure ngo landlord je up to January is paid akasinde wakakora ati wagwacho nendo jirete nza kuba nayo kize nukuze mucuno yuzuye muki no mpamvu January tahe kugumire neza kweza landlord abari kubingo mu kizimba iyo wagwacho yenda kuyombana landlord umushahara ku arukushora za property shashura landlord up to January ningamba no gomuntu akasente kache kwati kushashura wanga ngwebyo atwana vangu you can access food no basa kutunga ebyo
sherto jine na mwana naza kuzayishomara atakuteganise go and spend because urebe basic needs of life ikuteganisa abantu ozosotinje iware ozosotinje because abasinta kwacho akogera ko yongeramo na n'ikindi kikwetaga ngo utembe moto mu ruguru. You can go any other day icyo chukure mjozo no kujota atu abite nyoni imango kiro chukure cye narire nyowe Benjamin Musita shikabire byakari oya umchere ukaguva gutaruhu n'umugato kugureye kazi ry'embabazi n'akasoda akakanya k'imbabazi kumwe mbara myaka ejo na mutako birya bacibere taciro chukuru Christmas made sense mjozo no rgenya meme no ndenga mu wiki ati Christmas yabereye kurye byo mwene chikuza iworo komangu tuzira abana nabanda kuzayishomero physique yongera ikuza kujara byitwa I get you. So umuntu iwo wahansa wakasente kace nyambo kore banze atrest tumenye kurente shashwire tumanye transport oberi yahiguru yo tagenda kumaho wabori abantu wenda no bareba kuri Christmas kire bakuza kufuka. So wawe ugenda umbere byabo tosha when freeze nina if resources can't allow we live Bireche no fachina talk to them on phone yes. I don't know. I have a liberalized mother. Like umzee wanje arukunzara. I know mutugu about liberalization nchete muri nyankore. I know mutugu komorechire. N'abantu gerenda kaza bombe deliverance ya tirira. Tinku manyobo mperuka kuriya na guciro chukuru. Kongwe biro because nibaza kuvuga mtwe umurebe muri bakabana bana musiga kunkana kumpani bangu ninza kuvuga nze gutukamje ari murebe wona kujata zorongazi stock and business ero izi sente zo rukwenda kuza kutemba kwija kuza kushisha yongurura mu joro yomwe ndindira asema mother na arebe capital stock other than kugira ngo ije muzamushitame mugi business mindset stock yenye kwingana cyo kugenda kuzomnanga nushanga ngo nacho ecurungi cy'abantu ebirona n'umuntu kugira ngo dukaje kizimbe kane cyanje n'imfashe people who are thinking kuza kumanya umworo mujurizi nubwo umuntu arakora family nubwo dia it's all about my family sinonga my children have fees mwana ati eduka kanje chingi muzereke ubwo nari mu Muru na teka family hiyo. Teka bizubiyashungana soro vingomu society. Iwano reba ngo ryarare ngo we everything but chukuru mutu chona family yanje. Dr. Mutata bigiza Tom. Yes no begin no start no tankana family yawe. Kongwano mangu enteka yoro. Turi kizibo mu nsomu ninga sho mwihanga cyo rukwenda kusorovira. Yo ipuwa person. Wana bagambira mu kuvuga at this level of course about talking to please people oryo moro runkucenje washanga ngo byo rukuteka tekaho nabana no kazi wawe na family abantu abuyinaho bace nguri mu rukusinga that's most of us Uganda if I'm okay I don't care how the society is I don't care obandi ndaba abantu babanze barje tune generation ndije twashomese kugira ngo turyahabwa wowenga uryaha kugira ngo izina ryawe tarafa mujurize hereza amahurure no boro botaruho bagume mbare tuburango bwono burabo mujurize icyo cyo chukore to the level kugira ngo bitabubona abana barije akwa kintu tugamba you think Elon Musk naenda kufa Henry Ford akafa according to you no Jerome kama Toyota akafa these are people who are living for generations and generations you will hear ngo bacha ekindi cyo gukora cyo kujya tuno bandaro iri zina tararga hari umwana wanje umwe akitabana amazina ke buri zine ryo kweta umwana na yongera izina ri no yongera izina mwana byo koze nyo ni mukakashanga ngo dora koze izina tinguri yongera
Does that take away the fact that biologically this is your father? Kunzara kunga which name do you carry in the society? Kuza kuongerera hizina niyo jingo matari mwana wajya kuza kukora ataongera izina Musita. I'm trying to build this name itakumanywa because ko rugamba Museveni everyone wants to add that name. Kunga washanga n'umwana natina kugira ngo yishe. Is the problem somewhere? Okay. It means n'abantu bongera value. It's not just the name but no, that's the value that you carry. No kurumana tinyo harawana. Unka tumarawana. Ogumshije nebya kubatira ground. Kugira ngo nayenda nizinere rugo mu generation ejo shanga na generation ikomeze kwijana. Izina n'abacariye raba. Ejene family yabari unatoka jura mjuzi. Ejene family byanyuma. What did mzee byanyuma do? Akakora kiki nyecho. Ishkugira ngo izina rye mu generation nabo bamwe bagitira. Because hari kutaha mu office yaragamba. It opens doors. Okay, na turonze na nzakuhendera konka nyenze turebe hati cyo kikuru cyo twashahire mu 2023 njya na kucacanje kuri mu cyaro wareba kubana no kubaka ikiciro kikuru no bumuntu yakwegesa tumuta spending wareba abantu bakwanga nyama in huge in back and hati omuntu ayetebekanisa mwako gurukwija briefly enkumi na mukaga kwena ngo etane hunogo umuntu aranze umuntu yanenda jerebi aranze number 1 ukabe no manyangu kwa buryo mukoze nkamajose nice cyose kwano ukora kugira ngo organization yorumu they can't do without you to service sector nyowe kanye Benjamin omushomesa nshimukubani nyongera hubwe kugubukwingana ki ninga shimukani publish nshimukani nkora research zukwingana ki kugira ngo nyencha ke nobona kugira nti ambare university nyenda kuruka kutwara services zanje umahanga gaya bagire ngo oranga wanje no hazo mbigire byo no bana nka John the Baptist Yohana Mbatiza nagira tugaranije n'ikito zikora ingwazo zikomora ingwazo n'uzikomora hati ubwo yaje kushigamba he saw the heaviness yo gumuntu ye nagamba hati we nece cyo gukora kugira ngo utazo kuzombegere byawe ashange ngo na uremera ubwo no mu service sector production nazo mbata producing ikintu no hinga bitoche icyaretere ebitoche byawe byatano ho n'undi ijo niki. That's the mindset. Ebyo abamweto agamba abagyo mu service sector ngashaba kuhereza nibiyete byo guhereza haro nabaryo abayine bakora producing no factory yawe neshoza yogurt neshoza amate ikuretera icyaretere customer yare kamate gondije akanyoga mu jurize value addition focusing kwa na branding icyo kunywa bwacu mu kontre kicyana nkatukanyo cyawe nicyo kintu cyo nukorekera umuntu yanataho mu cyurucukuru kuko bitekatekaho yuhaba akugeti vumene kugira ngo shitani umanye ko kubyo kweno gora koretse abantu n'abanyongo mu giga rya cyaro no kuba no improving products aho kuba shitani akagambo kamhero doctor nimbendeza Christmas nonje tubasa kugaruka maybe mwako gutaka never know konka abariyomba zombero bukuru mbeke yafuru bukoza abanyarwanda binje mito yabateje bavuga ko bakwenda kwenda and economy major yone kora nyendo beno chumani wano teka ngo bugaruka nyuma the truth is the economy is growing. Yabare mnonga Dr. Benjamin Musita ukwija ku Europe amahanga ndakikana n'itano nyina kusimanya waho cyo ko tukaza byo tine kinyami cyo hamwe namwe cyukugasara apply it in your life program simka izagumza mu kasha ishatu n'abandi Vincent Mujuruzi TV West ne gumza mu kwereza tubendeze birungi Merry Christmas Happy New Year tuzakureba n'ubundi bwire usibe kurungi.
akashanshareke ka muzeyi ibisinzino nakakushibwaho Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Marara. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment, knowledge creation. Nimeneza Christmas nunji. Nimeneza Christmas nunji. Nimeneza Christmas nunji. Kuruga hantobo ya mutima. Iranira omuri Betelehemu. Bifure likwera nejira. Yesu Kristo akazalwa. Emyaka tugirire reka nyirire ryasi bwese n'umushenyi reka nyirire ryasi bwese n'umushenyi nushaka koko kora botine kanyama ko kurya kuri shimashi iwe sinashemererwa nebyensi nebyesi biraka ko mama wowe utaguzire mwende iwe shemererwa iwe reka kushaka no urwo kugambe kineke iwe cyo shemererwa bo inamagara amagara nigakira magana ubu tuguzire kanyama birugeho enyama wakaziye rwose gambira umunda ibirugehe by'enyama kandi cya kabiri iwe igumiza mo za cyacu zo kweshomera weze mu kazi
gumiza muno ko tawugira umusharuni gumiza muze kweshomera weza mushiki wanje ni uko takuzereka kitu gumiza muze kweshomera oshanguriye n'imyenda konka bambe takajishwara noshanguriye n'ikito konka bambe bigere bikazimba kare ahabwaci ahabwe fumbi takajishwara konka iwe tine fumbi yegire kushoma biruke webyensi ano mukama ina plani yeye ogo na muhenya ma ogutagini ogo ina bana bingi ogutabini ogo ina bana bingi tabudene school fees ogo bine tibakwenda kushoma ogo ina myenda tino kukwaragisware ogo ina shukari tino kwaraginywe gwatagire na agenda ayubana ko Yesu yes mwana ho umusheja agenzira bino mukazi we umusheja bari gumukinabiro kwabera gumukinabiro umukazi ariyo narya esimu ye yari ameza esimu yagamba umukazi yakutabira busha yaguruka yema mama yangu game over uwanja wake kaingia mama yangu game over mugambira abashaya bakazi banyu mumwina y'abandi bakazi ushaka umusheja katayiza Kampala ayiro nirwa cyaro yaza cyaro kumutaya ayiro mukazi wetawoni yateresimu kujya kurisha masomo cyaro kansiga akanga kumutwara yo ngwawo kwa ine abandi bakazi niba umwana unarwana ni bubi basheja yamugubwa mara ya ni bubi umukije kashaka umusheja kachabaruke nibajira mu ukashitani kebura muhanda mwaguma mwaza mu bibuga byanyu za Kampala zambara mukazo matawuni mukamara yobwire buri ngo mukashwera y'abakazi banyu mwazo mu byaro mwe abakazi banyu kinisha ukiningo mutawuni bugambira kinyo katashakare omukazi no nanyira mu cyaro nabana mugeni nugura bari aho menya muka muri ngo kayagayura mujya wawe yes umuntu naza cyaro ushanga najabiriye cyaro ubwo yina bakazi kabiri mutawuni bakwana cyaro bereka kibanja niwo mukazi umushya kutwara mu cyaro akwereka kibanja akwereka kuko yina abana batware umucyaro bereka bakomoka abereka abanyabujari ati ni kimase bagaturi ebyo bikuru byayi kabiri ya yeke abanyabujari amanyane abana bamanyane abatatu bamanyane bakuru bamanyane nushanga amazima abantu bari wogo tibakamanyana wabo numbuze ko wanyu abankaye amawanyu akanyere ko wabo no wakiyama gukunjara mwabana akiyama gukunjara mwabana nuwenyu wetika manyaga no komanya tinka harebaga akiyama gukunjara mwabana kandi mwana ariko kumufungikira okumwa kugurije kujara mu mwana ya kujara mu mwana nija kujara kukamira pararingi akahita nikakurana kutweka naje kumufungikira ushaka no cyaro ariko kamufungikira yagaruka kugaruka takusiga yantweka akagenda bari go mu cyaro rero batongana umutawuna tongana abana batongana umushati ari gomoka no kubuze tusumushiye uko wagiye kurya byona bizaka agira kurwareka bamuteka urwari rwakaca kwego mushari nkuru haje ingoma kirenkai yes abakazi bakuraningira bakuraningira ati bagashobora mu byaro shigwa ugaruka mu cyangwa ugaruko jare akabiri mwabarukuzo mu byaro mwiteka mugende mwagomoka mwakora za nyashi mwazo mu cyaro icyaro kibeteka tekire nimuza kujya mukina kanyaze mu cyongore mwaza kugaruka mu tabone mugaruko nebizibu byanyu nuze kurugo mu cyaro ine kizibu oyo mu tabone kareka kutekera hamwe wikwacha makuru nkazengero mu cyaro bakatambuka tagwe uri munguti wazengerera reka kuzenga uraje kuzengerwa no hamanya abanyakora bakweteka tekiri we bareto mwana kumuraje
shuma mu byaro shumo kimanye ngo muna shuma mu byaro naza kwikira nkahi naza kunywa nkahi naza kushemererwa nkahi naza kurira nkahi naza kuganira nkahi ibigambo cy'ibinoninganira naza kutebejoha abaranga mbure ni bangahi abuna kuja basatira mashimuni baha yes bokutegereje kugura kwira kabiri ako kubakarunye munonga mukagotomera mwa mu byaro byayo muri go bukurya kanyama kanyu mwera ho kabiriti kumako bakushebesha ni kabiriti kurugeta gombe kamatima bino kaje gotomera kaje bakwebaze iburiyo atengwara zikiye uko gotomera ka kabiriti abakazi bagira ngo apana mwame mwerecho mwireki bakwebaje nikarwombe kamaka kabiriti nikabasha kutira shari yondi abakazi bakogerwa yi umwami wetu kugizire yes gokoloketa ka kabiriti mukagotomere wacha itoga wote karimo bwoci karimo ntanga karimo makita gombe kamaka Christmas ejo kuri umurimo yes twinaba aba metropolitan Rwanda bwase cyangwa shiro kampara ka metropolitan bwase bisisi mwana ni manager Christmas shiro ntabo kumaza kampara ero mutabuni yambara warabamo uri kwebuza motoka ne kusanura none mbwa kutumeba mucyaro uri mutumeba mutabuni utumeba ka mucyaro wegereje umwana atakuyabure bitete